кариерата на скок не мирува. Се наоѓаме на фудбалскиот терен во кампот, на еден од фудбалските терени во кампот Каливас, на Егејското море во соседна Грција, и зад нас можете да забележите се наоѓа, се веќе се собира една група од млади фудбалерчиња. На грбовите, на маичките на овие млади фудбалерчиња од Нови Сад пишува фудбалска школа Синиша Михајловиќ, славниот фудбалски српски, новосадски или југословенски ас, како и да е, Синиша Михајловиќ, сега покоен, има кој да го продолжува живеењето на неговото име. Значи се работи за фудбалска школа, приватна фудбалска школа од Нови Сад. За повеќе детали околу неа ќе поразговараме со луѓето што го водат овој клуб. Уживајте. Се уште сме на почетокот на тренингот. Децата се загреваат, еве. Пред нас е, добар ден, Дејане. Добар ден. Пред нас е директорот на школата Дејан Пребирачевиќ. Škola fudbala Siniša Mihajlović postoji 25 godina, od 2008. godine. To je neka ideja koja je napravljena između mu velikog prijatelja Siniše i mene, vezano za razvoj dece i da to ime koje je on tada bio u svetu fudbala iskoristimo kako bismo što više dece privukli fudbalu i što više dece privolili sportu. Evo, ta ideja traje već 25 godina. Mi radimo u Novom Sadu, prostorije kluba i tereni su nam u Novom Sadu, imamo ograničeni broj dece, do duše 130 dečaka, pošto je toliko interesovanje za školu da mi nemamo kapaciteta da primimo svu decu, nego moramo nažalost ograničiti broj dece koje primamo. Ali ta neka osnovna ideja, eto, živi 25 godina i siguran sam da će i nastaviti da živi dugo još. Да, тако е. Значи, Дејане, 25 година ти си од почеток на формирање на ова школа до данас. Луѓе може да се менјају, други ти остаеш ту. Manje više, tako je, da, menjaju se ljudi, vrlo malo se ljudi menjalo, s obzirom da mi u školi su zaposleni profesionalci, treneri nisu amateri, mi u školi rade diplomirani profesori fizičke kulture i licencirani i diplomirani treneri fudbala. Znači, mi akcenat dajemo na pedagoškom radu sa decom, s obzirom da smatramo da u ovoj školi, da u svakoj školi treba da rade pedagozi, ne da rade neki profesionalci. Ovde se rezultat stavlja u drugi plan. U prvom planu je taj neki pedagoški pristup i neka želja naša da deca zavole fudbal, da deca kroz fudbal izrastu u jednu zdravu osobu koja će između nekih, ajde da kažem, loših stvari, nekih poroka i fudbala izabrati fudbal. To je osnovna ideja i do sada smo uspevali u tome i daleko od toga da nisu iz naše škole izlazili profesionalci i fudbaleri, ali ja to uvek kažem, ja se ponosim našim lekarima, profesorima, inženjerima i tako dalje, naučnim radnicima, a naravno i našim fudbalerima. Се разбира, свакако. Кога веќе спомена и зашто су фудбалери, можеш ли да ми кажеш некој активан фудбалер што данас, можда е интересно за наши гледалци, што данас игра, био е као клинац у вашoj školi? Pa evo, konkretno u ovom kampu je bio golman reprezentacije Srbije, Vanja Milinković-Savić. Da, i mnogo drugih, Aleksa Svirčević, takođe aktivan fudbaler Super lige, bio je Marko Poletanović, bio je Nemanja Radojan i tako dalje. To su recimo... Baš во овој камп, со оваа школа ваша, со оваа приватна школа били су у Каливас, код Василий наш, и ту радили прве чекоре, оне фудбалске, што се каже. Tako je. Супер! Postoji ta neka naša arhiva, jel da, fotografija koju ću ja vama poslati, gde ćete vi videti te momke koji su nekada ovde ovako kao i ovi drugari gurali loptu, a evo sada grade svoje profesionalne i to veoma uspešne profesionalne karijere.
тоа е големината на школите, тоа е големината на фудбалските клубови, приватни, се едно какви и да се, значи не мора и да се, може да се и подмладоци на оние други фудбалски екипи. Она што е интересно е што децава имаат неверојатна дисциплина, што јас успевам да го забележам сега. Веднаш знаат кој каде да застане, колку години се овие дечиња, колку време тренираат. Zavisi, ova grupa što vidite iza mojih leđa, to je najmlađa grupa koja je došla u kamp, to je generacija 2014 i 15, oni nisu najmlađa generacija u školi, najmlađa generacija koja se upisuje su deca 2018. godište rođenja, tako da su to deca koja polako se uvode u taj neki, ajde da kažem neki sistem rada gde je nama disciplina na prvom mestu, jer ako vi imate disciplinovanu ekipu koja, kako da kažem, koja ispunjava sve trenerove zahteve, onda rezultat ne može da izostane. Videli ste i sami, mi smo pre nekoliko godina dobili nagradu ovde u ovom kampu kao najdisciplinovanija, najbolja ekipa koja je ikada dolazila, što je jedno veliko priznanje za moj rad, odnosno naš rad i moju ekipu, s obzirom da ovaj kamp postoji već postoji skoro 40 godina, od 77. godine, tako 40, skoro 50 godina. Skoro 50 godina, tako. Tako da, mnogo vodimo računa o tome, jer opet ću se ponoviti, jako nam je stalo da nam deca budu dobri ljudi, da izrastu u dobre ljude, a dobar čovek je kulturan čovek, disciplinovan čovek, tako da kakvi su ovde na terenu, takvi će biti u školi, takvi će biti u životu. Kod nas ne postoji psovka, ne postoji ružna reč, nego jednostavno drugarstvo koje traje posle toga već ceo život. Еве додека си тече тренингот за нив онака релаксирано, за мене малку чудно, бидејќи навистина голема дисциплина за време на ваков еден камп. Ќе го прашаме сега директорот малку околу надпреварувачкиот дел, нели децата сакаат да тренираат, но сакаат и да се надпреваруваат. Па Дејане, како ви е тоа? Каде? Како? Во што играте? Da. Objasni ni malko poveć. Pa mi se uglavnom takmičimo u svim tim takmičenjima koje organizuje Fudbalski savez Srbije. Počinju deca da se takmiče sa nekih 6 godina starosti, 1 godinu provedu u pripremama za takmičenje, a onda ih priključujemo tom organizovanom načinu takmičenja koje je organizovao Fudbalski savez Srbije. Dosta uspešno oni to nose. Ove godine je generacija 2015 bila prva na završnom turniru na Zlatiboru, bili su prvaci Srbije u svojoj kategoriji. Za prvenstvo Srbije su se plasirale još 3 generacije, 2011. i 2012. godište, koje su došle do četvrtfinala. Nažalost, nismo imali sreće posle izvođenja 11-teraca, ispali smo iz daljeg takmičenja, ali smo pokazali jedan veoma zavidan nivo fudbala i mi smo zadovoljni tim. Kao što sam i malo pre rekao, nama rezultat nije prioritet, on jednostavno dolazi kao posljedica nekog sistemskog i pravilnog rada, ali je lepo je napraviti rezultat i lepo je biti prvak Srbije u bilo kojoj kategoriji. Tako da, deca su, roditelji su upoznati na početku godine sa planom i programom rada, roditelji su zadovoljni sa tim. Mi ne igramo mnogo turnira, tih turnira koje se organizuju po Srbiji, izuzev, kažem, Fudbalskog saveza Srbije koji su pozivni turniri, jer jednostavno smatramo da su te utakmice više nego dovoljne za njihov razvoj. Neko preterano forsiranje dovodi do zasićenja kod dece, gde mi imamo jedno rano odustajanje od fudbala koje nam nikako nije prioritet. Deca nam, ta rana specijalizacija je neki svetski trend sada, ranije to bio samo tenis i gimnastika, eventualno atletika, sada je to u svim sportovima manje više zastupljeno i može da se desi da nam dete kada treba da bude najproduktivnije se zasiti fudbal i odustane, a to nam nikako nije cilj. Така, Дене, ова е исто интересно прашање.
Значи до 2011-12 година има деца, тие се најстарите деца во вашиот клуб, потоа заминуваат во вашата школа, потоа заминуваат во клубови. Дали тоа значи дека во Војводина најчесто одат децата или има и на други места? Во ФК Војводина како новосадски клуб? Да. Или има и други каде што се излеваат во договор со вас, се разбира? Znate kako, mi za svako dete u toku cele godine imamo testove. Od kako dođe u klub imamo 3 puta godišnje testiranja kojim pratimo razvoj deteta. Na osnovu tih testiranja, na osnovu našeg međusobnog dogovora i razgovora mi utvrđujemo nivo stepena obučenosti jednog deteta, odnosno gde to dete naše može da nastavi svoju karijeru, a da pritom, kako da kažem, ne bude ugušeno, da ne nestane iz sveta fudbala. I na osnovu tih svojih sklonosti mi decu raspoređujemo po klubova. Da, naravno, ode dece dosta u Vojvodinu, jedan deo ode u Novi Sad, Kabel i tako dalje, Mladost, GAT, to su sve novosadski prvoligaši i superligaši. Jedan deo se odluči da ode u neke niže razredne klubove, ali uglavnom svoj deci mi nađemo angažovanje i svi oni mogu da nastave da se dalje bave fudbalom. Тоа е интересно, значи како завршуваат децата, не се оставени на Господ, да кажем, значи ги канализирате. За секое дете си има соодветен клуб каде, зашто не е оставен сам на себе да родители не знаат што да раде. Тоа е тото. Tako je. Naravno, mi poštujemo želju roditelja. Desi se da roditelj sam izrazi želju da dete povede u neki klub, mi onda posredujemo u tome, omogućimo da to dete ode tamo gde je želja roditelja, ali napravimo jedan razgovor sa njima i onda sugerišemo šta bi to bilo pametno uraditi za dete. Da, pazite, ne vodi svaki put do prve lige preko Vojvodine i Partizana i Crvene zvezde. Nekada se ide nekim okolnim putem i uspe se doći do prve lige, super lige i tih nekih ekipa koje su, ajde da kažem, lige petice, odnosno ovih velikih klubova. Tako da mi ne samo tada, nego i naša deca koja nastavljaju karijere u seniorskim klubovima, pomažemo ih putem tih prijatelja naših. Evo, opet ću se vratiti na taj slučaj Vanje Milinković-Savića koji je u jednom trenutku imao krizu u karijeri, ali ga je Siniša pozvao u Torino da bude golman Torina gde i dan danas brani. Znači, ne zaboravljamo našu decu, uvek smo tu da im pomognemo. I kad nam se roditelji obrate i kad nam se ne obrate, ne ostavljamo ih. Svet fudbala je specifičan svet, treba pomoći i roditeljima koji možda u nekom trenutku misle da rade najbolje za dete, ali iz našeg ugla profesionalaca mi uviđamo te neke greške koje oni prave. Naročito se greške prave kod suviše brzog odustajanja od škole, to nikako ne sme da se uradi, jer nažalost dete koje ne napravi fudbalsku karijeru, bojim se da ostaje u jednom trenutku socijalni slučaj. Продолжуваме со разговорот со директорот Дејан на фудбалската школа Синиша Михајловиќ и ќе ни открие неколку детали околу патувањата што ги има поминато оваа фудбалска школа со дечињата. Повели, Дејана? Pa da, mi rekao sam malo drugačije organizujemo taj naš rad, pokušavamo našoj deci da dočaramo kako to izgleda u tim, recimo ligama petice, odnosno tim velikim profesionalnim ligama svetskim, tako da organizujemo svake godine, ajde da kažem, neka naša sportska putovanja po Evropi gde uvek posetimo, nažalost evo sada gde smo posećali mesta gde Siniša Mihajlović je bio trener, tako da smo bili u Milanu, gledali smo njegove utakmice dok je bio trener Milana i Intera, gledali smo utakmice u Genovi, u Firenci dok je bio trener Fiorentine i tako dalje. Sad u aprilu mesecu smo bili po prvi put, eto bez njega, bili smo u Bolonji, gledali smo utakmicu Verona-Bolonja i to je jedan onako veoma dirljiv moment gde smo bili pozdravljeni od strane
navijača Bolonje, gde su oni skoro 5 minuta skandirali njegovo ime i onako pozdravljali decu koja su stajala sa strane. Izuzetno jedan divlji moment i stvarno ostaje u sećanju svih nas. Ta putovanja su organizovana u smislu edukacije dece, u smislu nekog prikaza kako bi to trebalo da izgleda u jednom velikom klubu. Ove godine smo odigrali utakmicu sa fudbalskim klubom Milan u Italiji, nastavili putovanje prema Barseloni, gde smo u Barseloni bili gosti fudbalskog kluba Espanjol, odigrali 4 utakmice sa njima. Naravno, deca posetila fudbalski klub Barcelona i veliki Camp Nou, tako da smo im pokazali da nije to tako teško doći do Barcelone, samo treba biti malo uporan. Svake godine mi organizujemo neku vrstu takvog putovanja, jer kažem, mislim da to ima taj neki edukativni karakter gde deci na neki način prikazujemo jednu lepu stranu fudbala gde im i dokažemo i pokažemo da nije mnogo teško uspeti u životu, samo se treba truditi. Tako je. Dejane, hvala ti puno, znači ti благодарам što ете odvojivte vreme na ovoj kamp. Koja godina pored ste vo kampot, ne kažavme ili kažavme? Nismo rekli, ali 14 godina. 14 godina vo ovoj kamp dolazite. Da, tako. 14 godina dolazimo ovde i sa velikim zadovoljstvom dolazimo svake godine. Nažalost, kapacitet kampa nije dovoljan da primi svu decu, tako da dolazimo sa 50-ak dečaka. Ne možemo sve da povedemo, ali probat ćemo da se nekako dogovorimo sa direktorom kampa da nam ustupi još jedan termin kako bi sva deca osetila Dražovo kampa. Dražovo kampa. I kvalitet, i stvarno je kamp lep. Yes. Ja si посакувам се најдобро, значи нека продолжи да живее името на Синиша Михайлович преку вашата школа. Значи тоа е нешто што најмалку можеме или можете да го направите, а ние продукција Скок ќе дојдеме кај вас во Нови Сад. И веќе бевме, правевме репортажа на стадионот на комплексот на Војадин Бошков, ќе дојдеме специјално и кај вас. Ти благодарам уште еднаш. Ja vas pozivam da dođete kod nas, budete naši gosti i Hvala bit će ti, nam Dejane. veoma veliko zadovoljstvo da vas ugostimo i da na licu mesta vidite kako funkcioniše i naša škola u našem gradu. Фала ти, Дејане, уште еднаш. Nema na čemu. Hvala vama.